kumubiri mbona kuku kumubiri wale kuliko ebirugavu bino nga mubibona naye gale nali nsuyise nga ndi maviri merere kale nenda uleriwo wabula kati ndi kulwanisa kubanga olususu luterera n'omubiri okwira mu kukumani. Nakufira kwa mitwalo jije na 10 ndivyo ine Why media why media your best YouTube channel why media kiri nchokola kubanga otugoberera nze nimba musanufu nti buli mboozi gyenta kumbeyo nga mutukumye nga muli kwenda kugibona kino kindizaamu amaani nze niba nange otambula mu byalo nga tunonya emboozi edda abantu oba oli awo tulwana okubona nga tukyusa obulamu bwaibwe nga woli kumbona ndizeeyo okweno owa mwami Awali Gulowa eyafuna ekirayiro ekitategerekeka nga wenjire nga mbalaga Awali yafuna obulwaire obwirira mukagereka atandika oti omusibwa yali ali mu nnimiro ali kulima akantu kamusiga mu kigere ekigere kyatandika okumusiibwa obulwaire bwatandikirawo weyingira omubiri gwona gwona era mu wiiki ndala aba wiiki ibiri olumbe lwali nga lutandise okumuluma yena era nga kino kyamuviiraku olususu atandika okukyuka atandika okufaana oti lwa kikere oti lwa musota era nga busaino avaaku ebisokompolo ayibuluka oti musota naidayo nabalaga emboozi ya Awali Gulowa abantu batuwaku amagezi ag'endawulo akole kino era buli kyemubeere nga mutukobanga mbeire nga ndeetera Awali obubaka yagezaaku kyetwasembayo nga twawaku Awali ku mmere twamuwa ebyokusulaku namuwaku ku ni sente era nga aliwo eseera namwongera mitwalo gyali nga 25 nga ali kwenda kabi aireyo mu idwaliro ikkulu ery'Ebuluba bayongera okumuwa ku bwidandabi bwe bali batandise kutubona embeera nga wenaaba so ndize wano Awali atukobere ku embeera etya ni mu idwaliro Ebuluba biki bye bakola ku mulundi guno kuba musonda akasente twakaga munaifa Awali nga muli kwenda kubona nga obulamu bwe bukyuka kizaamu amaani Awali ebikuluma eda kuwona buti embeera eri etya ndibona feesi oti eri kujanga biwaawaaku feesi eri kujja weeterera olwa tube gye bampa okukozesaaku so kati wenajja bankoba ati kiri kwetaagisa kumutwe okuntolako omusaayi era bankoba okwirayo nga 18 ogwokuna so memale bantoleko omusaayi babone kiki buli mu musaayi oba buli kungulu wa lususu nakuwa sente emitwalo gyali 25 dewakolesa okwirayo Ebuluba bakuwa eddagala ki bampa amakerenda kuluno kale bampeera irala obwidandabi obuwerako kubanga owankoba sente de bankoba leero zina tyakola ki tyapinga kuba kaaliwo natola nakola ki nakabawa batola bawolea dokita yawandika amakerenda bagampeera nakati genkakozesaaku bakuwa amakerenda go ngate sirapa manya tube eriwo yona yabagimpeerako wayo tube leero bampaako ewerawerako kuleka kala akatontono bampa nene ndawulo kyosobola okutukoba ati ndawulo eriwo
ogere ngani gwale gotwakwagaira ni wano boli butusaaga eno ife tuyidi bulungi bikuluma nigo solo kutokobera weri ukatisaawe eno umubiri mbona ku mubiri wale kuliko ebirugavu bino ngo mubibona naye gale nali nsuyise nga ndi maviri merere kale nenda uleriwo wabula kati ndi kulwanisa kubanga olususu luterera n'omubiri okwira mu kukumani akizibu ekyo omubiri okusiiwa kiri kitya omubiri gukakusiiwa ino nga wali kale gusiiwa aye nga tigusiiwa ino nga wali era guba kiseera egale wava nanga lisaawa eno tiri kwekwakula aye butisaawa eno ntyama kuku akadakiika akawerawera kuku nga tetakola ate bire ebyajanga bikutunga byogwiranga bikutunga obwo bulimu era obulina busengula abaana nabayize eno yembaire ensula nze ensula eno aye wendira wale wonfumita wendira nti wonfumita wokyusa ekifo nova wale wobeera osulanga ebyo bikufumita obwire tebikulumba tebinfumita aye wokyusa wendira wale wonfumita okubaira nti kasitonda gana nga nze mbulika amatu gano mu maiso muno nga bunfumite so kati tidi oba mwona kudeba nkobedo bana banfune ku kasente kwirayo twakuwa emitwalo 25 wadikolesa otya wadikali awo ndandika okubalya nga wenadikozesa obone nga kitufu daja wale bansa emitwalo 9 nasasula edo imeka kuba tiobu bankobanga ya mitwalo 7 bankoba wano kwidinisa obene bakoba mukodi da musawo enusu kakaga nasasula otitaku transport utiduzi wetujanga lweno namana afunayo accident antomera n'epiki ajja ku mwidwaliro musawo yansaba emitwalo 4 kubona akantu ako edo imekasaba butisaawo eno twira wakusinza kuyo niwo omulwaire iwe okuwona kyetagisa ki oba oli kubona nga embiri yoja ti birungi nze mba ndowooza nti oba oli awo kasente wakaba kafunike eri okuuka omusawo gwe bandagirire nga yali ogwe yakolaku yeno bwe yalwalaku obulwaire buno aye ali tororo omusawo oyo mbukodi wa bitundu 2 aliko obusaada n'obukazi aye mbw agezaako okola kuba omulwaire mwene eyali omulwaire mwene neyaide wano yankoba yo wambale kati weyaide n'akyala so oli kubona nga tukwendamu ko n'olwekiruga n'ebyekirugavu kyetagisaamu okuuku tukozesa idwaliro nga tukozesaamu okuuku n'ebyekirugavu buti bino ebikwakula okunda biri bitya ebikwakula okunda bino ebikwidanga ebyo byali byaga mubiri gwawe ndibona ku maiso gongana gali kujanga bivaako bye binankani buti ate kuno kunda konera bivaako lwakuba nti kuno webanga bivaako webanga bivaako tibiraga muno ni mulala nga fwesi iyo fwesi yandawulo nga biri kuvaako olususu bino nebiri kubonkaye nga bire byakenderako ebingi eino
ebyafuumuuka nga byawaako. Olero bulimu obuzibuzi. Eriyo omukaire aliye kunsida akuliya yena yanfunireko ku obuyambi yakati mutwalire tubone so tidi nakufuna kwa mitwalo jije na 10 Ndibo ine so neyanziza mukaire mungo akole nga mwongera ku myaka wangaliye musiramu. Alhamdulillah, Mungu amuwe emikisa era amuwe kyesinga kwenda. Asigale ngera akawanirira ku ifa atasobola bulungi. So the sente edo ndi kujja kukobera wali kujogeza kungote ku byebuluba nga tuvire kumpewo aho zena wena uliza koko alinga yankati waliwo kwa isubi ati omuntu ngaiwe yali ngaiwe yachuka yawona so tudda kubiwaye ebyo ndakobera koko byebankobye abantu bankubira banje amasimu abo bona video yo banji bampa kwa magezi mwenunda nabo na amalungi muku waba wa amafu olibona so tudda kuwaya awulire so nakuletera emmere ebyemmere byatuuka wa okagiryako emmere yaweerewo ntaako naye esente dino dewampa emitwalo 2 yali 2.5 era natola kuko akasente nagulako eyindi nga tusobola kola ki kukuuma nti oba oidemu emale. So kale nebaza mami wange musiramu hajati musawo nebaza mami wange musawo owampeera akasente kano kasente tena kudinombera tinungi omuntu okwetoola kwa akasenteko ate nga weno ine ebizibu tikiba kyangu wala mami webale kutufiikizaawo webale kuba na mutima mulungi nze sabusabe nti owatwaire dino Katonda akwirizeewo agaziye bina byona mami byokola bitemu omukisa oyongera okutwongera otakuma kwa wali oyambe n'abantu abandi so kansubire ndi kana akasente kajja kuyamba nekyo kyena era zena anakoba era nti nenda Katonda ko ajenga akuwa. Amin. Kuba omuntu okwerekereza akasente nga kano nakakuleetera tikyangu nakoba era nti kaliwo gwe bagereze sente nga bali muweereza nga da mama we ayasalawo yadikola ki yadikozesa so kati iwe ninzani gwandi bare ozira sawa osobola ko ati azene sawa yange womera ki twa sente kale wena Mungu akole nga akakubesa besaawo akongole ku bali emyaka de yakosalirako nsamba Mungu akongere kwa myaka edingi obengo katuyamba mu wife. Amina bambi mujja maiso n'okutuyamba awali waliwo kukwenkyukakyuka ebintu biri kujanga biwawa kuladala ku maiso ayo ebitulu ebyo mubiri ebindi bikaliku waida idagari kaliko treatment ayi tuketaga obuyambi waliwo nawandi wetwawiwe tukwenda okugezako ko watukwenda okugezako so koina kwamala kasobola okutuyamba koina ko kwa kaina okutuyamba tubone nga bambi atuyamba ko awali ntu so kwebaza mukaire yampa kwa kasente akemipira ya kawayi waya akamutoka kaife twenda yoko emipira enanga jawe ireko nafuna yoko kwa emipira 2
mami yanambako so oba yongo osobola okutuyambako ku n'emipiira ebiri egisigaireyo kituyamba ku kawayiwayi kasobola okutambula mu kyalo muno okuyamba abantu akamotoka kaife kano oba nga olina asobola okutuyambayo ku n'akasente twafuna emipiira ebiri ku kawayiwayi kaife kano katusumbuka mu kulw'emipiira egindi nasaba obuyambi bw'emipiira nafunako ku emipiira ebiri kuba ekubula emipiira ebiri egindi aye obanga oli kukuna obusobozi osobola okuyamba akamotoka kaife kano akayamba ebyalo akayamba ba awali kasobola okujja mu maiso n'okubayamba katusumbuka eno bambi mu mirimu gyaife byetukola bino kale tiri kujja kusikawa nagali nkubwainako ndakangole tomana bana ife bange ya enaba yanatugemera kwakona era ndakwira eno ife yafoka wakatwira ntambula moko wire mukwano yanziza mwagala kweda kumponako Mungu abagerekere bulungi era mutuuke bulungi alhamdulillah yanziza mama wange mpala obuyambi buno yena yebale era Mungu amuwe kyasinga kwenda lawo mamina kale wow nekyo aye awali yetaaga obuyambi n'akamotoka kaife emipiira nafuna ku ebiri gye katulemye katusumbuka musobola okuba ebambi alina obusobozi azira tutuyamba alinabo osobola okutuyamba koko twajja mu maiso n'okola emirimu gino egy'obwa Katonda kukamera ntambwe nili chain yetulina yeno mu byalo mu bitundu by'emayuge nga tulamusalamusaako ku bantu